Poštovani gledalci, dobro vam večer. Pratite emisiju Rezime. Gost večerašnjeg izdanja je Haris Silajdžić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Federalnom parlamentu. Gospodine Silajdžiću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, Aida, vama hvala na pozivu i pozdrav vama i našim gledalcima. Evo da krenemo od aktuelne teme. Danas još jedan pokušaj dogovora, sastanak rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine na poziv predsjednice Federacije Lidije Bradare. Međutim, ponovo bezuspješan pokušaj dogovora. Kako vi ocjenjujete uopšte današnji susret rukovodstva Federacije? Pa mislim da su oni danas sastali na poziv Šmita u zadnjem obraćanju gospodina visokog predstavnika Šmita da se ipak njih troje sjedu i dogovori, mada male su šanse bile da se to stvarno desi. Mi smo trenutno u jednoj vrsti ćorsokaka gdje imamo izlaz samo 3 slučaje. Da se njih troje stvarno dogovori, da Šmit nametne nove izborna pravila koja će biti isključivo trajna, nikako kratkoročna. I treća opcija je da se mi dogovorimo. Dakle, nema baš mnogo opcija danas stolu u ovom trenutku. Ajmo danas nekoliko zaključaka, odnosno svako od predstavnika iz rukovodstva Federacije je imao svoju vrstu viđenja ovog sastanka. Potpredsjednik Federacije Igor Stojanović kazao da Lendo na ovaj način kupuje vrijeme. Bradara kazala da što se nje tiče, vlada Federacije je već imenovana, samo još potrebna potvrda, a Lendo da će Osmorki ponuditi, odnosno SDA ponuditi Osmorki prihvatljivu ponudu. Kako bismo sada izanalizirali sve ove izjave danas i ove stavove? Pa mislim da današnje izjave nisu ništa neočekivane što već nismo ranije čuli. Imali smo tu najavu predsjednika HDZ-a da ćemo 6.4. već imati formiranu vladu Federacije. Mi smo zasjedali 6.4. kao na predstavničkom domu gdje smo, iskreno ne znam zašto smo bili zasjedali, koji je bio povod toga, da li je bilo kršenje Ustava za koje mi nismo sigurno, zato zastupnici SBH i NES-a, mi smo na toj sjednici primili k znanju informacije da se oni u stvari nisu dogovorili, da je taj ustavni rok prekršen, da je prolongiran. Šta će dalje biti ne znamo. Ono što moram napomenuti je da smo mi na sjednici predsjedničkog doma 6.4. kao zastupnici klubova SBH i NES-a uputili jedan zaključak koji je upućen Ustavnoj komisiji da se iznađu trajne rješenja za izmjene izbornog zakona onako kako nama paše, kako paše većini i zastupnika i građana nadam se Federacije BiH. Znate li, jeste li u toku šta Ustavna komisija radi po tom pitanju? To je procedura koja bi trebala biti završena u roku od 15 dana od donošenja zaključka, dakle od održavanja sjednice predstavničkog doma. U kojoj fazi je ta procedura sada? Pa iskreno ne znam da li je Ustavna komisija zasjedala povodom tog pitanja. Nadam se da će ispoštovati volju 63 zastupnika u predstavničkom domu koja je izglasala taj naš zaključak da oni ipak zasjedaju i da uradi jednu vrstu analize i makar barem ono šta treba izmijeniti da se prilagodi naš izborni sistem u Federaciji, barem ono na državnom nivou gdje dvoje stvarno može preglasati jedno, odnosno da prosta većina u predstavničkom domu formira stvarnu vlast. I sad smo trenutno došli u situaciju da je preče kada građani dolaze i glasaju u kantonima gdje se posredno biraju delegati u domove naroda, odakle se dalje biraju rukovodstva Federacije iz određenih kvota, klubova, naroda, to su sad u ovom slučaju 3 konstitutivna naroda, pa imamo znači sad bukvalnu situaciju da je nebitno za koga su građani glasali za predstavnički dom. Znači tada je nebitno ako ima neka većina u predstavničkom domu, da ona apsolutno ne može artikulisati svoju tu izbornu volju građana da formiraju vlast onako kako građanima paše. Da. Smatrate li vi da Refik Lendo blokira uspostavu vlasti? Ja smatram da on koristi Ustavom zagarantovana prava da zagovara jednu svoju priču, ali apsolutno ne ulazim u to iz kojih razloga on radi ovo što radi, što ne da njima potpis. Ono što je nama kao SBH-u važnije da se priča o programu, o imenima koji će biti tu, a manje sad ko blokira, ko ne blokira. Treba stvarno, mislim, svjesni smo da vlada Federacije nije formirana od 2018. godine. Tada je ovo isto ustavno pravo koristio HDZ koji je apsolutno blokirao uspostavu nove vlade Federacije. Smatram da bi trebalo trajno izmijeniti Ustav Federacije gdje će onemogućiti svim bilo koji akter da budu, nebitno li to SDA, HDZ, sutra SBH, bilo koja stranka, da nisu mogućnost blokirati bilo kakav proces.
Građani izlaze svake 4 godine izbore, oni očekuju da će se formirati, da će se artikulisati njihova većina i njihova izborna volja. Trenutno smo u situaciji da toga nema već preko 4 godine. Ali vaš koalicioni partner HDZ Bosne i Hercegovine ne želi dugoročno rješenje. Dragan Čović je jučer, čini mi se, također komentarisao uspostavu vlasti i sam proces formiranja vlasti u Federaciji BiH i kazao, ok, može OHR, Kristijan Schmidt može da reaguje, ali jednokratnim rješenjem. Pa naravno, s ovog mjesta mogu reći da mi kratkoročno rješenje nećemo prihvatiti sigurno. Glasat ćemo protiv, pa po cijeni da mi ne budemo u toj vlasti. Dakle, bili biste spremni da istupite iz ove koalicije i da ne budete uopšte na dio cijele ove priče na nivou federacije? Apsolutno. Učinili ste to na nivou države, jer su vam smetale određene teze i stavovi Milorada Dodika, je li tako? Tako je. Nije samo da nam je smetalo teza te Dodika, gospodina Dodika, o njegove stale te teze o rušenju države i ocijepljenja jednog dijela države i tako dalje. Što se tiče federacije, apsolutno smo spremni napustiti bilo, ne biti vlast da nam daju, uslovno rečeno daju. Ne moramo imati ništa. Ne moramo biti tu apsolutno ni u kakvom formatu prisutni u federaciji. Zato što smo mi tu izabrani da poštujemo ustav i da branimo ustavni poredak ovdje. Nismo izabrani da branimo stavove ni jedne stranke, ni druge, ni SDA, ni HDZ, ni SDP-a, bilo koje druge. Mi vodimo autonomno svoje procese, dogovaramo se na nivou predsjednika stranaka, apsolutno povjerenje imamo u njih, kako će dalje procesi odvijati i pregovori. To ne znamo. Ono što znamo na državnom nivou smo pokazali jednu vrstu ozbiljnosti. Nadam se, kada smo zahtijevali od koalicionih partnera da sjedemo sa opozicionim zastupnicima iz RS-a, da se pokuša zaobići taj SNSD, taj rušilački faktor koji stvarno uzma se više i više maha u ovoj državi. Međutim, ta famozna trojka nije baš bila za to i mi smo napustili tu koaliciju na državnom nivou po cijenu svih tih nakih uslove, rečeno agencija, pozicija, fotelja. Mi smo stvarno toga svega odrekli i smatrali smo da je, ako već zaobilazimo SDA ovdje, hajmo zaobići SNSD gore. Matematički je to bilo prosto izvodivo. Nije to bilo ništa sad da mi izmišljamo toplu vodu ili da očekujemo nametanja bilo kakav državni nivou. To je bilo apsolutno izvodivo i zašto se to nije uradilo, ne znam. Ono što znam sigurno da je sada Dodik stvarno nezaobilazan faktor. Trenutno jeste zato što ima 4 delegata u klubu Srba u Državnom domu naroda iz RS-a od 5. Tako da apsolutno je sada nezaobilazan, a dobro je pitanje komu je omogućio tu 4. ruku. Da, upravo sam vas to htjela pitati. Ko je kriv što je Dodik sada nezaobilazan faktor? Kriv je, mogu slobodno imenom i prezimenom reći 2 čovjeka, gospodin Edin Ramić i Vojin Mijatović, koji su na njima poznatih razloga ugušili pokret za državu u RS-u i time što u historiji BiH, u postratnoj, postagresijskoj BiH nije upamtilo da klub naroda u RS-u Bošnjaka sada nema 2/3. To totalno jedno rasulu bošnjačkoj policiji u RS-u koji ljudi vodili to su Edin Ramić i Vojin Mijatović i mi se sa gospodinom Vojinom Mijatovićem kao takvim ne slažemo apsolutno da bude prijedlog za ministra u ovoj sadašnjoj vladi federacije. Pogotovo ne da bude on podpredsjednik vlade federacije. Mi se oko toga što pričali, mi smo par puta izrazili svoje negodovanje što se tiče tog prijedloga. Šta će dalje biti? Ne znam, ono što je javnost još, da napomenem, ja lično, vjerojatno i javnost, još nije načisto o kojeg Vojina Mijatovića mi ovdje gledamo. Je ovaj patriota koji zadnjih par godina što se predstavlja ili je onaj što je bacao zastavu Bosne i Hercegovine na službenim posjetama u Kini ili što je prijetio Rahmetli Haki Meholjić u Srebrenici da će ga klate. Ja samo ne znam koji je. Zašto nemate povjerenja u Vojina Mijatovića? Pa ja lično smatram da on Dodikov čovjek. Jednostavno je ta razlog. Ima li podršku stranke čiji je član? Pa to ćete morati njih pitati. Ja iskreno ne znam. Nadam se da on neće stajati za takvog prijedloga. Malo čas ste kazali famozna trojka kada ste govorili o nivou države Bosne i Hercegovine i vlasti na tom nivou. Kako funkcionišete sa trojkom na nivou federacije? Pa za sad funkcionišu stvar dobro jer smo se okupili stvarno oko programske koalicije koji neke stvari smo bili i već i progutali, neke stvari se dogovaraju na nivou predsjednika stranaka. Koje stvari ste bili progutali? Jesu to neka važna pitanja? Pa iskreno nisu, to su više sad ovo neko pitanje
da dođe neki prijedlog za ministra, mada će opet razmisliti oko toga. Možda smo mi prenagli kad smo rekli da može biti Vojin Mijatović prijedlog. Mi ćemo zajedno sa našim partnerima iz NES-a zaista sjesti i razmatrati opciju da li ćemo ikako podržati tu vladu federaciju koju on ikako, kamoli on da bude do predsjednik federacije. Je li vam sporan samo Vojin Mijatović ili tu ima još nekih imena za koja smatrate da se uopšte nisu trebali naći na listi imena za ministra? Pa dobro, sad ako pitate stranačko mišljenje, tu morate pitati rukovodstvo. Meni postoji lično još par spornih imena, ali ne sad ulazim u meritum svih imena. Mislim da nema prostora, mislim da obradimo sve predložene imena. Vratimo se nakratko sjednici predsjedničkog doma Federalnog parlamenta, odnosno onome što je toj sjednici prethodilo. Do nas, predstavnika medija, je došla informacija da su se u rezidenciji američkog ambasadora ovdje u Bosni i Hercegovini okupili predstavnici Osmorke i HDZ-a Bosne i Hercegovine zbog, ovo je sada nezvanično, konsultacija o formiranju, a uoči sjednice predstavničkog doma. Šta vi znate o tome? Pa mi kad smo bili pozvani na sjednicu predsjedničkog doma, meni je prvo bilo čudno zašto smo mi pozvani nikako. Ne znam koji je to bio format, zbog čega mi tu zasjedamo. Nije problem što mi zasjedamo, nama je posao, obaveza da sjedimo u tom parlamentu svaki dan. To nije sporno. Ali suština tog sastanka, mi smo bili pozvani u 2 sata. Taj sastanak je počeo tek u 4, pola 4, zato što su prema tim informacijama koje su do vas došle djelimično tačne. Što kažem djelimično, nisu svi predstavnici takozvani Osmorke, jer to nije Osmorka, to je Trojka Sarajevska, SBIH, NES i HDZ sa svojim partnerima, to je HNS. Znači oni nisu bili svi prisutni u toj ambasadi, ne znamo ko je tačno. Vjerojatno je, mislim, istina je 100% da su bili tamo, samo nije Semir Efendić bio tu nikako prisutan u toj zgradi, niti je bio na bilo kakve veze sa tim ljudima i apsolutno on nije upućen oko toga, od odgovora tvrdim. Što se tiče predstavnika NES-a ne znam, morate njih pitati. A ono što je zanimljivo da jesu bile, je to 100% tačno, šta su oni tad pregovarali? Šta su oni htjeli taj dan da postignu na to sjednici predsjedničkog doma, da mi stvarno izaberemo tu neustavnu vladu federacije? Mi apsolutno smo bili protiv toga. Ta sjednica se odužila na kraju, mi smo iskoristili tu priliku da predložimo ovaj zaključak da Ustavnoj komisiji predlože izmjene Ustava. Bilo je tu zaključaka i stranke demokratske akcije i zaključaka HDZ-a sa predstavnicima Trojke i SBIH i NES-a koji je dobio I inicijativa Demokratske fronte koja nije imala dovoljnu podršku da uopšte bude uvrštena na dnevni red, a tiče se također izmjena Ustava federacije, ili tako? Što se tiče prijedloga DF-a, on je stvarno bio, što se tiče mene lično, prihvatljiv. Ali ja lično nisam to bio podržao ne zato što mi se nije svidio, nego je tu više stvar forme i protokola što se tiče poštovanja procedura predsjedničkog doma, jer oni su bili tamo napisali već neke stvari koje treba uraditi. Mislim da je to posao Ustavne komisije, a ne bilo kojeg zastupnika iz stranke, iako vjerujem da su to vrhunski stručnjaci pisali kod njih. Ne sumnjam u njihove iskrene namjere, ali mislim da treba ovako kako su mi uradili, da predložimo Ustavnoj komisiji, nek oni nađu šta je sporno u Ustavu, nek oni predlože izmjene, bez da, evo sad što je DF-ovom prijedlogu bilo, da oni već imaju spremno napisane te neke stvari koje treba mijenjati. Možda bi one bile iste stvarne Ustavne komisije od njih, to ne znam, ali jedini je to razlog što nisam bio ja lično za. Da, na početku razgovora ste kazali nekoliko opcija da se riješi ova situacija u kojoj se sada Federacija Bosne i Hercegovine nalazi, između ostalog mogućnost dogovora između prvenstveno SDP-a, SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine, stranaka čiji članovi čine rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Kada kažete dogovor, na šta tačno mislite? Kako u stvari vidite da se uopšte ove 3 stranke mogu dogovoriti? Koju mogućnost izlaza vidite uz njihov dogovor? Situacija je takva kakva je da oni imaju u predsjedništvu Federacije, te 3 stranke imaju svoje predstavnike. Ono što za mene lično dogovor predstavlja, to je neka programska koalicija nakon čega će se okupiti, iako ideološki HDZ nije ni blizu kao, na primjer, SDA ili ne znam, ideološki HDZ kao SBIH. Ali ono što bi oni trebalo raditi i morali za interes građana kojima je stalno stalo do građana, sjete za to, dogovorite se, napravite programsku koaliciju. Mi ćemo apsolutno u svom kapacitetu podržati na predstavničkom domu svaki zakon koji dođe, sve što bude dobro za ove građane, mi ćemo podržati, pa makar ne bilo toj vlasti. Šta bi stranci za Bosnu i Hercegovinu bilo prihvatljivo, a kada govorimo o
ovome što je Refik Lendo jutros kazao, a to je da će SDA poslati prihvatljivu ponudu osmorki HDZ u Bosni i Hercegovini. Šta bi za vašu stranku bilo prihvatljivo da, evo, otkočimo ovaj proces formiranja vlasti? Što se tiče ponude SDA jednoj stranci, ja stvarno ne znam, nisam ja pozvan da pričam ime SDA, niti ja mogu znati šta oni tamo dogovaraju ili šta žele dogovarati. Na šta biste vi pristali, evo? Na šta bismo mi pristali kao stranka za BiH, apsolutno nisu imena tu suština. Sada dođe Lendo, kaže, evo, mi predlažemo 3 za SBH ili 2 za SBH. To je licitiranje funkcija foteljama, što apsolutno ne treba da bude fokus, apsolutno ne treba da bude fokus javnog diskursa. Ono što stvarno na čemu treba insistirati, ono što bi nam bilo prihvatljivo, da se dogovori da izaberu najbolja imena koji će realizovati stvari koje su definisane u programu. Pa makar mi ne bili tu. Da li biste podržali da SDA predloži svoje ministre, kadrove stranke Demokratske akcije da čine novu vladu Federacije Bosne i Hercegovine? Ne, apsolutno je nama svejedno čiji će kadrovi biti tu. Nama je bitno da se poštuje Ustav Federacije, Ustav države. Mi smo država koja je okrenuta prema Evropskoj uniji i NATO. Mi želimo da poštujemo ono što je definisano u evropskim konvencijama, da idemo prema NATO-u. Sad, koja će stranka biti gdje, apsolutno to meni lično i kao stranku, ja mislim da ne zanima. Nama je bitno da se poštuje Ustav. Sad, ko će biti? Pa je se dogovori. Jel imaju njih troje? Nek se dogovori. Kada ste rekli da je trenutno takva situacija, da parlamentarna većina, nažalost, ne može da formira vlast, Ustav je takav kakav jeste, kolika je odgovornost Kristijana Šmita za ovu situaciju u kojoj se sada federacija nalazi? Pa zaista je na njemu ogromna odgovornost i veliki pritisak na njemu. Prvobitno on je pogriješio kada je nametnuo u izbornoj noći promjene izbornog zakona, kada je povećao kvote u domovima naroda, u Domu naroda, parlamenta Federacije BiH. I sada kao takav on je, ajmo reći, dovoljno zakomplikovao dodatno, već hiperkomplikovan Ustav Federacije i uređenje Federacije BiH i on bi trebao to i riješiti. Naravno, dugoročno. Dakle, isključivo dugoročno. Isključivo dugoročno. To je ono što ste, da, kazali. Nećemo podržati apsolutno ništa što je kratkoročno. Da. Pa makar mi sami to učinili vladu. Nećemo. Vrlo ste odlučni, gospodine Silajđiću, da. Jeste li vidjeli, Valentin Inzko, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, je reagovao i kazao da bi Šmit trebao biti objektivan, između ostalog, sada parafraziram, da je neophodna ravnoteža između svih naroda u Bosni i Hercegovini. To je neka poruka indirektna sadašnjem visokom predstavniku u našoj zemlji. I spomenuo je i on također to mijenjanje pravila u izbornoj noći odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Kazao da to prosto nije praksa nigdje u svijetu, da se u godini, u samoj izbornoj godini mijenjaju pravila. A šta kažete vi na sve češće optužbe, pa i evo iz Njemačke vrlo često čujemo kritike na račun Kristijana Šmita? Pa ja mislim da je savjet gospodina Valentina Inzka, bivšeg visokog predstavnika, dobronamjerno bile u smislu da nije trebao raditi ovo što je radio. Evo, mi smo često, ja sjećam, bio sam i mlađi kada je gospodin Valentin Inzko bio visoki predstavnik, kada smo kritikovali što ništa ne radi po tom pitanju. Ali evo vidimo da svaka promjena nije ni dobra kada su u pitanju neka nametanja. Nadam se da su to sve i ovo gospodin Šmit što je nametno izbor, da on to nije iz zle namjere radio, već nadam se da nije pod ničim lobijem urađen, da nije niko na njega utjecao. Ja to želim da vjerujem. Ako bude drugačije, stvarno je to poraz za demokratiju. I opak, gospodin Šmit dolazi iz Njemačke države koja je, hajmo reći, po definiciji demokratija kako treba da bude, koju mi težimo i naši građani svakodnevno idu baš zbog toga što je Šmit ovdje sad nametnuo, sada će još više mladih ljudi ići, tako dalje. Mislim da taj trend treba zaustaviti pod hitno i smatram da je na njemu veliki pritisak. Da, evo kažete, želite da vjerujete. Je li zaista vjerujete da prilike političke u Bosni i Hercegovini kreiraju upravo domaći političari, a ne, kako to vrlo često čujemo, Hrvatska, Srbija, odnosno Zagreb i Beograd? Pa vrlo je nezahvalno komentarisati međunarodnu politiku u BiH i to smatram da ne treba bude dnevno politička tema, apsolutno. Njih treba posmatrati iz jednog geopolitičkog ugla i kao prema takvima se postaviti. Svjesni smo da ima raznih pokušaja, utjecaja susjednih zemalja
na unutrašnje uređenje BiH, ono što mogu ja garantovati da mi nećemo biti dio toga bilo šta što se bude nametalo sa strane, da mi nećemo to podržati. Ako ima, nadam se da ima i kod nas ljudi koji će lobirati u svijetu na adresama kojima treba da lobira, da te stvari dovede u red. Gospodine Silajđiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za rezime Federalne televizije. Hvala vama i pozdrav našim gledalcima još jednom. U rezimeu toliko za večeras, poštovani gledaoci. Haris Silajđić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu Federalnog parlamenta, bio naš večerašnji gost. Hvala na pažnji, doviđenja.